Так, огурки, помидорчики, цибуля. Ага. О, добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Ой! Думаете, чему я в таким незвычайном выгляде? О, просто настрою меня с самой раницы таки кулинарно-творчий. Тому я вырашил для своих маленьких гарезов одну витаминную страву приготовать. Якую? Пасля доведаетеся. Пачне. Салют усім. Ой, привітання, дядуля Добродей. Добрый вечер, дороженькие. Откуда вы такие задыханные? Дядулечка, а у вас коса есть? Коса? Ну, не узнаете коса, як у дзяўчынак, а коса, каб косить. Ой, а косить что потребно? Ну, взглядите, мы с Тёмом у футбол гоняли на пустече за домом. Ну І и? мяч закаціўся ў высокую траву. Мы побегли его доставать, Так. а гэтая злючка нас не пушчае. Кто злючка? Пячется, да так моцно. Кто она, злючка это? Да трава такая, фу, противная. Ага, мы мяч не змогли достать, усе лапы яна нам покусала. И тому, дядулечка, трэба гэтую пякучку хутенько скосить, каб яна нікога болей не опекла. Так, ой, то погляди, а чи не такая там трава на пустэчы? Здаецца, такое. Зараз проверу. Ой, ай-яй-яй, докладна яна. Так, дзядулечка Добродей, растлумачце, што тут робіць самае дрэннае і кусачае з усіх трав? Ой, ай-яй-яй-яй-яй-яй, бедная крапива. И як только тебе не называют. Ну, прабач, калі ласка моих сяброў, яны сами не ведаюць, што гавораць. Мы не ведаем, мы добра ведаем. А вось вы, дядуля Добродей, што робіце? На што сюды гэтую пякучку принесли? Ой, я ж для вас стараўся. Одну цудоўную салату раблю под назвай «Падарунак лета». А? Прыгожа гучыць, правда? А крапива тут пры чым? О, вось вы мне откажите. Чым пахне лето? Ну, да? грибочками, мятком, малинкой, суницами. А яшчэ рознымі травами. І таму мы зараз гэтую прыгажуню у салату. А што, дядуля Добродей, нельга яе ў салату, яна вам увесь смак сапсуе. Ой, язык опять. Ого, ходим у заклад. За уши вас от гэтай смакоты не оттягнешь. Не-не-не, не пойду ў заклад. І есці гэтую пякушку так само не буду. И я не буду. Каб я яе паспрабаваў, не за что. Ой, а калі крапиву помяльчить и ошпарить кипенем, яна перестане кусаться. Нешта мне не верится. И мне не верится. Жартуете, дядулечка? Николечки, способ проверенный. Ошпаренная крапива и у салате, и у супе не только смачная, але вельмі корыстная. И што ў ёй карыснага? О, шмат вітамінаў, якія неабходны арганізму. Крапіва імі вельмі багатая. Ніколі б не подумал. А ў даўніну, мае даражэнькія, нашы продкі з крапіўных сцяблін рабілі ніткі і з нітак ткалі палотны. О, нешта я припоминаю. А, казка яшчэ такая ёсць. Правильно, казка братоў Грым «Дзікія лебедзі». О, успомнил! Там принцев зачаровала злая ведьмарка. Так, і каб яе чары зніклі, сястра прынцаў кожнаму шпляла па сарочцы з крапівы. Менавіта так. Уяўляю, як дзяўчынцы было цяжка. Як яна толькі вытрымлівала, калі пляла гэтыя сарочкі? Ой, пэўна, плакала бедная, але справу рабіла, каб братоў сваіх выратаваць. Дзядуля Добродей, а зараз крапівы робяць сарочкі? Ну, я чытаў, што ў некаторых паўночных краінах і зараз вырошчваюць асабліва высокую крапіву. Рамі называецца. І з яе вырабляюць тканіну
якая падобная на шоўка. О, дык вось ты, якая карысная пякучка. Будем цяпер ведаць. І салатай з крапівы частавацца будзеце? Ну, пачастуемся толькі пасля мультика. Дамовіліся. Будзем глядзець мультфільм, нашы гледачы таксама ўжо зачакаліся. Ну, як моя салата вам, падарунак лета? Смакота! Дякуй, дзядуля О, добрадзей. я вельмі рады, што вам А спадабалася. яшчэ як і асаблівы смак надае адна пякучая, але вельмі вітамінная расліна. Крапіва! Ага. А вы хацелі яе знішчыць? Просто мы не ведалі, што яна такая карысная. Прабач нас, крапівачка. Ну што, пасля такой вітаміннай вячэры будзем рыхтавацца да адпачынку? Будем. Ага. Сябры, не забудьтеся, абавязкова мыем тварыкі і лапкі. Бацькоў цалуем і жадаем усім добрай ночі. Правильно, дороженькие. Кладемся ў цёплыя ложачкі, вочки закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Теплый день отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, воченяты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.